I čao ljudi, Serbian Gamer, ovdje danas igramo Head Soccer sa bratom, to je moj drug Demo 00. Predstavite se. Ja sam Razer, čao ljudi, veliki pozdrav za vas. Kada navijate za Real ili Juventus? Pitanje imate od moga druga Demona. Za koga navijate, za Real ili Juventus? Koji gol, Evo ali sam dobra te situacija lobo. za Ronaldo, sad ćemo vidjeti da li će biti gol. Kad Real dadne gol vrišti. Za koga, Evo sad ćemo vidjeti. za koga ti navijaš? Real. Evo slušajte sad ovo. Ram. A, ne mogu sad da šutam. Daj da uđu. Oh yeah, 5-5. A u gipsu mnoga. A ne vezi. Vala, oj vidi. Prije je bilo. Ja sam ti glavati. 6-5 me vodi Razer. Demon je živ. Ko je dao gol? A nije dao gol preko gola. Ja mislim da je dohvatla Pobjedi me Razer. Dohvatla Vidal. Jevim ti Vidala. Da Bog da mu noge otpale. Razer je pobjednik, to sam ja. Na šta ti šutaš? Na P. Ja na space. Ovo je jedna od dobrih igara. Opa. Oj, gola. Demon. Šta je? Kaži se subovat na moj kanal. A jesi snimio jedan video? Pa imam 2 videa već. Kucaj Serbian Gamer, Happy Wheels, nadam se da ste uživali. Evo Serbian Gamer. Nemoj samo tako. Serbian Gamer. Gamer. HPPY. O, si me lobo. Čut. HPPY. Happy Wheels, jel? Ja, VHJLS. Ja i... Nadam se da ste uživali. Čućeš moj zvuk, valjda. Hoćeš, bolan, snimao sam s mikrofonom jutros. Ok, nisam prije škole. Oj! Jo, ja sam mali zalizani Japanac. Mali zalizani Japanac. Serbian Gamer. Reci, Demon. Jes našao? Ser, kako dalje? Bijan. Bijan. Jel zajedno Gamer? Ja. Gdje sam ga zapušio? Ja, Happy Wheels, nadam se da ste uživali. Ja. S veliko i G veliko. Kad... Evo vidim, 2 videa. Haj pust da čujem. Aj pust da čujem. Aj ti, evo ti ovaj uvodni dio, sam malo šuti. Evo čutimo. Jel čuješ? Ne. Pusti ona s Happy Wheelsom. Dobro. Evo samo da... Pojača laptop do kraja.
Ništa ne čujem. Ja čujem, ne brini. Subovo sam ti lajku. A i kako sam krenuo da vidim? Ovako. Da vidimo Happy Wheels. Čuje se malo. Aj, kreni Filipe ti, kako sam... Evo, sačekaj. Demon, čuje se malo. Ne igraš ti sad, ti Razeru, već igram ja protiv nekog drugog lika. Ne igraš. A ne igraš. Vidim, krenuo si sa čačom i sinom, a? Ja. Vidi, ovo ja skačem. Jes mi se subovu. Ne, Idi uz mene. Jesam. Idi uz mene da ne kupam se subovu. Dobro. Koliko tu već snimaš? 5 minuta je. A kad završiti? Evo sad ću uskoro. Da ne smori malo. Evo čim ga, evo još ovu partiju da ga pobjedim ili on mene pa... Završavamo. Jo, Jesus. I samo kaž ga uploadovat. Ovaj klip večeras. Ja, za koliko će biti gotovo? Ne, pojma. Hoće biti do 12. Možda oko 20 minuta. Treba će za... Dobro, brate. Može. Uj! Znate ono indijanci. 2-1. A Ko vodi? 0-0 vodi Juventus prve utakmice, pobjedio 2-1. 2-1. Ja samo da Real da jedan gol. Vodi, znaš. Ja. Moraju dati jedan, Nisu retardirani. Barcelona je ušla u finale. Ozbiljno. Pobjedila Bayern. Ja, bravo. I Messi 2 gola u 2 minuta. Ona je gipsi mi nog. To je prva utakmica, a u drugoj je izgubio, ja mislim da je izgubila Barcelona, ali im ništa ne bi značilo. Trebao Bayern dati 6 golova. Pa iako što je, kad su igrali Real, Schalke, pa Schalke trebao dati 5 golova, onda 4. Ajde, čao, moram. Zašto? Pa ne, pojma, hajde, vidimo se. Aj, vidimo se. Aj, nazovem te poslije. Ajde, zove kad ti hoš da pričamo naprijed. Ma ja, snimamo live, ja te postavljam pitanje. Snimit ćemo i to, evo, znači, pa ću sutra to uploadovat da imate šta gledat. Eto, hajde, čao. Slow speed! Don't! No! Yeah! 5-3, joj, moram se čuvati. Evo nešto nam je prekinulo. I ljudi, veliki pozdrav za vas što gledate moj kanal i od moga brata Serbian Gamer. Veliki pozdrav za sve vas što gledate. Super jump! Ti! Yeah, nigga! A vi kolisna bomba. I ljudi, da dam još jedan gol pa završavam epizodu, znači... Još snimam 9 minuta. Kasnije ide live. Pitanje i odgovori. Kakva pitanje i odgovori? Jel nam niko postavio pitanje? Šuti, molim te. Znači ja ću njemu postavljati pitanja, neka u vezi nekih igrica, šta on voli, šta ne voli. I evo ga. To bi bilo to što se tiče ove epizode, nadam se da ste uživali, vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!